Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke, kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa, ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha. Ubingelela baba udokotela ubaba wesizwe ubaba ojabulela umfana nje muhle ungathi ikhehla lomlungu ungumzukulu kumancengisa mina nje kumzukulu uncengisa kumzukulu. Namhlanje ke ngithatha umsebenzi ngudlusela kubalaphi bendabuko abafika kubaba udokotela ubaba wesizwe ubaba ojabulela umfana umhlekelo ukuthi abeke bazokhangisa imisebenzi abayenzayo. Baba ake ubingelele khehla. Ngiyabingelela ikhehle lingagugi uvuke emalibeni owavuka kwavuka impilo zabantu ezayileleyo isihlahla esikhulu sakobhovungane sokuphumula amatsheje namajongosi isishaya mhlahle emoyeni into abayikhala amanzi into abayidida umndeni. Ngizocela ungakuphenduli why usishaya mhlahlo singelaphi manje? Isishaya mhlahlo baba ngoba leli khehle lingagugi lishaya umhlahlo libhulela abantu lihlolela abantu impilo zabantu mase ziyambuleleka. Njengoba lavukela ukuzocacisa impilo zabantu njengoba lavusela ukuzophakamisa impilo zabantu. Uthini kubantu uthi wazi umkhulu ohlolayo abantu abakhona abantu abafuna ukuhlolela ubasa kulomkhulu kwenzeka kanjani? Abantu abafisa ukuhlolelwa nabathi bazohlola bahlolelwa leli khehle lingagugi elikhuluma njengamanje elavuka kumzukulu kaMazakwe leli khehle lithema livuka kwase kuvuka impilo zabantu kwakhona kaZakwe umzukulu nakhona ngewumzukulu baba kaBhovungane uyisende lakhona yisende lakho ngifuna sikhulume isiZulu hayi ngesilokishi yes ngoba ayisizanga ngaselokishini awungizwe ukuthi ngithini elokishini ila sibona abantu behlola bephila impilo yesilungu kakhulu ibe ngabusenzeka le nto ngifuna ukuthola kaZakwe ngifuna ukuthola kaBhovungane ukuthi kwenzekani lapha yana isalukazi sami ugogo Mazakwe umzukulu kusona ngiyumzukulu uyisoka kulona ngiyisoka ugogo Mazakwe yes wathi umfowethu nako umkhayana wami wathi nako umkhayana wami wakugezwa kwenza yonke into wangikhulisa ngaba namhlanje sikhuluma nomuntu othi uma ufuna ukuhlolelwa ushayela umhlahlo uyashaya uma ufuna ukuhlolelwa uyahlolelwa uthini kubantu abantu baba ukuhlola kuyayikhanyisa indlela yomuntu ngoba abantu abaningi bahamba bomnyameni abantu abaningi balahlekelwa kakhulu izinto eziningi esingabalula imali abayisebenzayo esingabalula imizi balahlekelwa imendo yabo ngenxa ukuthi kabahlolile kabafikile isigabeni sokuthi bazohlola kumbe bathema behambe endaweni ezithize bangacaciseleka ngendlela abafisa ngayo kanti uThixo namathonga bavusa leli khehla elingagugu kuba lizocacisa izinto zabantu abantu bekwazi ukuthi bakhanyiseleke ngoba kunabantu abahlushwa izinto eziningi abanye abahlushwa imimoya kanti abazi ukuthi uhlobo lwemoya ukuhlola nomhlahlo ilapho khona sikhanyisa indlela yakho baningi abantu esebefikile kuleli khehla bakhanyiselwa bahlahlelwa indlela zabo ukuthi wena nanti yakhe indlela nansi yakhe indlela nansi yakhe indlela thabatha lo hambo uzobona uzawufika kwi destination uThixo akunikeze yona. Ufuna ukuthini kuthina ufuna ukuthi ukuhlola ikona okukhanyisa indlela yomuntu ufuna ukuthini ukuhlola ikhono kuyisiqalo so hambo lomuntu noma swempilo yomuntu ukuze impilo yomuntu ihambe ngalendlela afisa ngayo ukuze impilo yomuntu kwenzeke izinto okuyizona azidalele uThixo nazinikezwe abadala bamphethe kufanele ukuthi axhumane naleli khehle lingagugi limshayile umhlahlo mayifisa umhlahlo limhlolele mayifisa ukuhlolelwa ngoba umhlahlo ukuhlolelwa kubalekile kokubili nguze impilo yakhe ikwazi ukuthi icaciseleke emavida adlule ukwakhuluma ngamafutha owasebenzisa kubantu abanenkinga zezimali but ngifuna ukuyibheka la ukuthi ngingawathatha yena amafutha ngingahlolanga amafutha emali ungawathatha ungahlolanga baba ukuthi uyafisa ngiyakuzwa lokho ungathatha ungahlolanga ngiyawathatha angikwazi asebenza kanjani ngiyawathatha iziphi incinande embe ngahlangana ngiyawathatha angithathe nesalamusi
Mowathatha awuthathi salamusi uthatha amafutha asebenza ngethonga so lamafutha mawufika ukhehlele ngakuku ucela imani oil ukuze impilo yakhe ishintshe nawe impilo yakhe ikwazi ukuthi ibe nemali ngaso sonke isikhathi lamafutha abamba imali so masuwathathile ngiyakhona ukuthi nguposoil usungitholela iwholesome iwholesome kakhulu baba yayidliwa abantu bakudala abantu basendulo kuthe ogogo bethu noma bethu nokhokho bethu bedla lamafutha kakhulu babengahluphekeli indaba yemali nezinto eziningi ukuthi imali siphuma kalula yayikwazi ukuthi imali ihlale inakekele ikhaya uthi amafutha emali wakhe ngewholesome pho manje ngisawathengelana ngaveza uyangitshela ngizoyithenga mina wholesome ngizakhela wakhe ngewholesome iwholesome ngena plan usiko lalamafutha walanda kumina imani oil usiko lawo kufanele ukuthi uwatholele iwholesome ngoba ngenkathi uwasebenzisa lamafutha iwholesome njengoba uyidla baba iyashwaqa iwholesome so ngenkathi uyidla veli egazini lakho makuphila iwholesome izokwazi ukuthi lamafutha lawa mase yakwazi ukuthi aconnect kahle nethongo lakho ngoba kwayona iwholesome ithinta noma ivusa amathonga kina amadala ngoba ayedla lokhu kudla lokho ngenkathi wadlela iwholesome vela yaphakama ngenkathi esephakama ehlangabezana nalemani oil ayakwazi ukuthi mase enza insebenzo noma ekubambela imali ekulethele futhi imali indaba ngafaka cooking oil inkinga utelo baba kakhulu umuntu odla utelo awukho kahle ngoba umuntu ophila utelo egazini lakhe imali iphuma kalula ingangena kalula kodwa uthola ukuthi iphuma kalula ngaso sonke isikhathi imali ayikwazi ukuthi igcineke kuwe isikhathi eside ngoba na utelo awubambelele noma awuhlale egazini njenge wholesome so okubiza ukuthi uma uthi engathi amafuku kungani ngingasebenzisi utelo ngoba phela iwone ngudla iwholesome angidli ilapho khona uzohlangabezana nezingqinamba zemali oil ukuthi imani oil kayingenelane notelo kepha kuhamselana newholesome ngiyakuzwa mina ngiyakuzama ukuyibuka lento lena uthi okushuthi nazo inkinga lezo esinazo sawuyeka ilokhu iwholesome sathatha utelo ngezifo sazithatha futhi ngoba izifo ezisiphethe manje ogogo bebengenazo bebedla iwholesome sengiyithola iwholesome ngiyenzani iwholesome uyithola baba ube usuyincibikelisa nje uyayika nje kancane isihloko sespoon uyifake epaneni ithi ukuncibilika mawusincibilikile uyithele kuwo lamafutha engizokunikeza wona ngoba ngenkathi ngiwakhanda lamafutha lawe emani oil lamafutha emali njengoba ezawuhlangana azobe eseyabambelela eseyazenza mawazi lesi sithele kuthiwa ihlala iyasebenzisana nehlala ngoba kuze kwafakwa nokujula kwehlala kulawo mafutha lawo okwenzela ukuthi imali mayingene mesiyazenza ngoba kuzokwenzeka uthola ukuthi useyigweletini kufika umuntu azofuna ukucollect imali yakhe kuwe lo muntu uzothi mayifika umchazela ukuthi hayi no imali ayikho kanje umbekela isitoro zombekela sona mawumbekela kanti imali ikhona vele uhleli phekwayo azathi unkosikazi wakho noma umyeni wakho awukanti omningi ngani lo muntu imali ngoba ikhona imali mase uthona ngenzela ukuthi ngithenga ama blocks ngithenga ucement kuvuka indonga la ekhaya ngenzela ukuthi ngivusa ibhizinisi elithize sikwazi ukuthi sithole isinkwa sokuphila uyakwazi ukuthi umuntu imali kingaphumi kalula umuntu ajike imali ikhona umbekele nje udaba ozombekela lona aphuma ishiya imali endlini ngobani usebenzise lamafutha emali ahlanganiswe newholesome ukwenza ukuthi imali ihlale la ekhaya ingaphumi noma kanjani wayena lamafutha lawo ayakwazi ukuthi amdunge ingqondo noma imizwa yakhe ukuthi avumele konke ozobukusho ukuthi imali ayikho ibikhona aphume engayiphethe ngiyakuzwa mina mengenzeke lonto into enjalo baba uma ingenzeki kuyobe kuqala ngalowo muntu ukuthi ingenzeki ngobani na uyobe enze okungisi uyobe phula umthetho wodwa kule mithetho engiyobe ngimnike yona kakhulukazi nje mayizo sebenzisa utelo ngibe ngimyaleze kahle ukuthi sebenzisa iwholesome linda uzothenga iwholesome so makungenzeki kanjalo sibeke ngoba kunomuntu omdala osuke ephila kumuntu ophila empophomeni so njoba lo muntu ephila kuwe ebengwase empophomeni ngibe senguyise empophomeni ukwazi ukuthi siyophakamisa leli thonga lemali eliphila kuwe ebekade lilele angani noma ngakubuza ibhavu lemali uyakwazi ukulenzela abantu
Ibhavu lemali baba ngiyalenza lapha kwaKhehleli Ngagugi. Ibhavu lemali yilo kanye lela bantu abathi Khehleli Ngagugi nginenkinga lapha imali ifika kanzima kodwa iphuma kalula nginenkinga lapha kuze kuphela u3 months ngingangenanga ngisho 10 rand kumina. Siyakwazi ukuthi sikufake kwibhavu lemali okuyilapho khona sikuthabatha khona sikuyise empophomeni la kuphila khona umuntu omdala ophethe lonke uhlobo lemali ngenkathi nguphakamisela yena imali isibiyakwazi ukuthi ivuleke. Yakuzwa Khehla. Abantu abakudinga bazothola kuphi Khehla? Ngitholakala ku 064 788 1787. Ayike asingasebenza asikuthola lapha. Manje ngangithole kulena ikhona 069 570 5730 endaweni yaseThekwini eMayville. Baba udokotela baba Sizo baba Jabulela umfana umhlanje Khehla lo kade sinobaba omdala iKhehla lingagugi lizokhangisa umsebenzi walo. Siyabonga. Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke, kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa, ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha.